ani shakke ofiifu xiyyaafuu shakke nafsee xiyyaaf shakke gizeemee qadduuf na ajjeesu na tumanii akkasna godhanii amma immoo ጉዳዩ ወደ ሌላ አቅጣጫ እየሄደ ነው። እኔ ያየሁትን እናንተ ማየታችሁ አይቀርም ግን ማለት ነው። ግን አሁን ደግሞ ማውራት ያለብኝ ነገር እንዳወራ ተገድጃለሁ ማለት ነው። ወዮ 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 ዱቢን ገረም ዴማ ጅርቲ ዱቢን ኤሳ ዴማ ጅርቲ አኒ ከነናመን dhiifama naa godhu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota maamtiyu akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtiyu dura bishaan dhuga waan ani arge isin laaluun ooltan dubbiin gara biraa deemaa jirti dubbiin waan biraa keessa seenaa jirti የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦች ጉዳዩ ወደ ሌላ አቅጣጫ እየሄደ ነው። እኔ ያየሁትን እናንተ ማየታችሁ አይቀርም ግን ማለት ነው። ግን አሁን ደግሞ ማውራት ያለብኝ ነገር እንዳወራ ተገድጃለሁ ማለት ነው። አማ ጀቹዳ አማ ሐሳዋ አኒ ሂምበርባኔ ሐሳው የዳ ጀቹዳ አኒ ከሰንጅሩ እንዴ አኒ ከሰንጅሩ ናፍ ቤጋ አኒ ከሰንጅሩ ቤክ ዘይድ አኒ ከሰንጅሩ ከበጀምቶታ ማምቲው አማስ እጭቲ ባስ ያከናን እንጀን ani takkan isinif himu eda maal nutti himtayo jettan dhagaaka ani keessa jiru irra deddeebi'ee isin himaa jira Said nde dhugaa godhu edda wanta ani arge wanta ani ilaale kana dhugaa godhu edda yoo akkas ta'es ani obboleessa kiyya keessan jiru waan tokko hin beeku feetu ani nama shakku irra guddaan nama shakku jechuudha wabii shakka lammaffaa yaasullee shakka waan ani ilaale jechuudha yoo laaltan isin qoy maal godhe ani mee ati akkana goote nama naan jettan hundi keessan jechuudha ani garuu dhugaa isiniif himu sodaadhe ofiitiyyaaf sodaadhe nafseetiyyaaf sodaadhe እኔ ለህይወቴ ፈርቻለሁ ለራሴ ለነፍሴ ፈርቻለሁ ምክንያቱም ሁሉ ነገሬን አንዳንዴ ዝግጁ መሆን ጥሩ ነው ዝግጁ መሆን በጣም ጥሩ ነው መዘጋጀት ጥሩ ነው በዚህ መጣ በዚህ ብን ብዬ ነው የምጠፋው እኔ ብን አኔ ቆጳዬ ኦፊትያ ቆጳዬ ጅራ ወንተ ቆጳዬፍ ሞ ሄላልተን ማሊፍ አቆ ቆጳዬ jechuudha ani keessa jiru bin jedhee badaa malee kana keessa lubbuutiyaan sodaachaa jira nafseetiyaan sodaachaa jira sodaadhaan dhugaa isiniif himu sodaadhe garuu ani maal godhe maal balleesse gattee name kaameramaan nateessi dadhabe ani maaluma goona qoy amma akka isin jettan jechuudha rakkoo situ qabaanaan jettan maal balleesse wanta balleesse ani maalinni jechuun ayyuun baduun isi badii waan qabduuf maaliif akka baddee isitu beeka garama akka baddee nama beeku jira akkamitti akka baddee nama beeku jira irra caalaan ka shakku immoo wabii ani keessa jiru ndee lubbuutiyya nafseetiyya sodaadhe ani keessa jiru kiu jechuun amma ka yoo isin laaltan illee akkanatti kiu jettan maal akka ta'e isin agarsiisa ammas iccitii maal argite jettanii immoo akkanaan arrabsine kun iccitii miti duubaan immoo kana dubbistan ana qofaa miti wajjin dhumna wajjin wal qabnee dhumnaa malee ani kophaa kiyya waan tokko hin ta'u wajjumaan dhumna wabis sin beeyta yaasus sin beeyta
warra maqaa keessan isin waamnillee hin beetan sirritti wajjin dhumna. Wayyoo ara gudno ተላለቅን አብረን ነው የምንተላለቃት። እኔ ብቻዬን አይደለሁም እንተላለቃታለን። ሁላችሁም እኔ ላይ እንደዚህ ጣታችሁን የጠቆማችሁት በጠቅላላ አሁን ነው ጉዳያችሁ የሚፈላው። ሁንዲ ኬሰን ሀርካ ቁባ ኬሰን አከነሰን ከን ቁበነት ይቀብደን ጀቹዳ ሁንዲ ኬሰን ወጁማን ዱም kana beeka garuu Sayyid akka naa beeytu ka barbaadu jechuudha. Gizee hunda ansi cina jira obboleessa kee ta'an kana akka hin daganne viidiyoo kana ilaaltaa yoo ilaaltu immoo akka sirritti naa beeytu namoota an kana keessa shakku jechuudha. Tokkoffaan jechuudha wabii lammaffaan yaassulleen shakka inni ani mucaa Umar kana jedhu hin shakka mucaa kana Umar kan jedhu san hin amanu anuus hin amanu mucaa Yaasiin jedhamu sun ani hin amanu. Maaliif gizee qoradhu jechuudha. Hojii irratti yoo qoradhu sargii irratti yoo qoradhu jechuudha wanta baay'ee ilaalaa jira. Ummanni kun awwala duuba isaanii maaltu jira kan jedhu anillee irra caalaa akka shakkuuf ila viidiyoo Yaasu gallakise ilaala akka wannoo maaksii godhatee akkanatti sooqee akka jedhamu jechuudha. Nu sooquu dhabneeti nu ayyuu barbaaduu dhabeeti an hin shakke kun waa beeka jechuudha. Ati eessarra beekte yoo naan jettan ayyuu yoo baddu wanta beeku jira baddeesin bakkee badde eessa jirti kan jedhu garuu beeku kana naa beeksiseedha. Eessa jirti bakkee gam jirti eessa jirti kan jedhu san ani hin beeku garuu ayyuun yoo baddu sirrifachisu ani hirrifattaa jedhe obboleessa kiyya hirrifattaa akkana himee hirrifadhu meebi viidiyoo irratti yoo argitu xiqqollee ta'u rifanni kee homaan jedhu jedheeti awwala viidiyoo irratti akka agartu godhee jechuudha. Yoo sitti hime osoo maraatte hoo eenyutu itti gaafatama? Viidiyoodhaan yoo ta'e immoo namarraan beeyta jechuudha. Namarraan beeyte yoo takkaffaan si bira dhufee yoo sitti hime maraata. Ani haga ammaa si eegaa jira. Ani haga ammaa siif yaadaa jira. Ani haga ammaa si cinaa jira. Kana naa beeki si wajji du'a. Nama tokko yoo si tuqe jechuudha anillee si wajji du'a. Anillee in ajjeesa. Kana naa beeki. Maaliif obboleessa kiyyaati? Obboleessa kiyya immoo waan tokko bira gennan anillee biran kallechisu. Kanaaf maaliif Sayiditti awwala hin himne kanaan jettan hundi keessan jechuudha. Maaliif hin himne kanaan jettan hundi keessan? Sayid ayyuun badde jedhee yoo akkanatti himu mucaan feentiin nyaatu achumatti goggogee naafu akkamitti akkas jedhamee himama? Awwala Sayiditti himee achi booda immoo namni biraa haa beeku. Awwala maaliif Sayidiif himne kanaan jettan maal jedhee himaane ka arge isiniif himaa malee Sayidiif maal himaa? Maal jedhee himaame? Isiniif himaa jira ani ayyuun badde eessa badde akkam badde bakkee gam jirti kanaan jettanillee bakkee isiin jirtu ani hin beeku. Garuu gaafa ayyuun baddu hin beeka. Ammas Sayid obboleessa kiyya ani waan tokko hin beeku. Ani irra guddaan ka shakku wabii Mubaarik yookiin wabiidha. Lammaffaan immoo Yaasullee shakka. Isaan gaafadhu
ኢጀኬ አነበረትን ፊዲን አይንን ከኔ ላይሳ ኢጀኬ ነራካሲ ኢጀኬ ነራካሲ አኒ ሸኬ ኦፊፉ ትያፉ ሸኬ ነፍሴ ትያፍ ሸኬ ጊዜሜ ቀዱፍ ናአጄሱ ነቱመኒ አከስነ ጎዳኒ አመሞ በላምቦኤካ በላምቦኤ ሙቤ ቪዲዮ ከነ ይወላልቱ ጀቹዳ ዴቢዮ ቀባቴና ዳፍ ዴቢሲ ሺ ዴቢና ዴቢሲ ዋናቲ ሃሳ ጅርቱ መርከነ ጀቴ አከሲቲ ነቲ ፎከርቱ ጀቹዳ አነቲ መንጠንሲታሚ እኔ ላይ ነው የምታላከከው አይደል ሙቤ ወቢ እኔ ላይ የምታላከከው ነገር አንተ ጋር የሆነ ችግር አለ ማለት ነው። አንተ ጋር የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። አንተ ጋር ያለውን ነገር ማለት ነው ታውቀዋለህ ራስ። እኔ ወሬኛ ነህ ተብያለሁ። አንደኛዬን ወሬኛ ነህ ከመባሌ በፊት ራስ ተናገር፣ እንድትናገር እፈልጋለሁ። እያንዳንዷን የምታውቃትን ነገር ተናገር። ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ። አንተ ያሱሌታቱ ወቢሌታቱ ባከነቲ ሃሳ እስንቲሜ ከናንዱራስ ቪዲዮ ገለክሲ አመስ አከነቲ ከነቲ ሸለልቱ ከነቲ ፎከርቱ አከነቲ ከነቲ ሸለልቱ ከነቲ ፎከርቱ ዱቢ ስሪቱ ዱበዱ ዱቢ ደባን ዱበርቲ አኒ ከሰን ጅሩ ገሩ ሰይድና በቂ አኒ ከሰን ጅሩ የለውበትም እኔ የለውበትም። ክብራትና ክብራን ውድ ተመልካቾቼ ይሄ ነገር ለሚናገሩት ነገር ለሚያስመስሉ ሰዎች እያስመሰሉ ነው። እኔ እውነቱን እየተናገርኩ ነው። ሰይዶ እውነቱን እየነገርኩ ነው። ጠርጥር ከጀርባ ያሉትን ከኔ ላይ አይነን አንሳ። እኔ ፍለፊት አመሌን ታውቃለህ። ነገሮች መደባበቅ መሸፋፈን አልወድም። ፍለፊት ነው የምናገረው። እንደዚህ ግስጥ ብዬ የመጣው ይምጣ እያልኩኝ ዱላም ቢሆን እየተቀበልኩ እውነትን ነው የማወራው። ኡሌሌ ታቱ ፉደዴ ዱጋ ሳጅራ ወንተ ጎዳ ጅሩ ዱጋዳ ከናፍ ኢጀኬን ራካሲ ዱበቲ ካሽ ቀበጡ ሰላሊ አኒ ከሰን ጅሩ ወቢፋ ያሱፋ አኒ ከሰን ጅሩ በረሳሳ አርጌ ኩኖላላ ቪዲዮ ኪው የቹላምበካ አኒ ሶዳዴ ዱጋ ሲዲፉ አኒ ሶዳዴ በዱና ወያ ከነራ በዱና ወያ መሳሪያ እኔ የለውበትም አኒ ከሰን ጅሩ ረሳሳ አኒ ከሰን ጅሩ ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ማምቱ አኒ ከሰን ጅሩ ቪዲዮንቱን ከጥሙረሌ ወታቱ አኒ ከሰን ጅሩ ከንና ቤካ ከጥሙረሌ ታቱ ቪዲዮንቱን አኒ ከሰን ጅሩ ከነሲኒ ፊሙፊ አከሚት በደ ሃዩን ከንጀዱ ሰን ኤሰ በደ ከንጀዱ ሰን ሃዩን በዱ ኢሲ ናምኒ ዱፌነቲ ሂሜ አከ በደ ጀቹዳ አኒሌ ነመነቲ ሂሜ አኒ ከሰን ጅሩ ሰይድና ቤኪ ረሳሳ ከና አቺ ነራ ቀቢ ዮ ከናን ያድ ዮ ተኤ ጀቹዳ ነራ ቀቢ አደራ ነራ ቀቢ እንዴ ቢሻን ሩባይ ጉዲ ሰዲ ዱቢን ገረም ዴማ ጅርቲ ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ማምቱ ዱቢን ከረቢራ ዴማ ጅርቲ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ጉዳዩ ወደ ሌላ ቦታ እየሄደ ነው፣ ወደ ሌላ አቅጣጫ እየሄደ ነው። እኔ በኔ በኩል ማለት ነው። እናንተ ከታች ዝም ብላችሁ የምታሽቃብጡ ካላችሁ አሁን ራሳችሁን አውጡ። ነግሬያችኋለሁ ከዚህ በፊት ሰይድ ተናደደ ማለት ሚሞሪው በጠፋ ሰዓት ነግሬያለሁ። ቪዲዮን ድጋሜው ምናልባት ልብ ብላ አላየህም ይሆናል። ሰይድ ተናደደ ማለት አመሉን አታውቅም። የሰይድን ብያለሁ፣ የሰይድን አመል አታውቅም። ነግሬያለሁ ብያለሁ። ይሄው አለቅናት። ይሄው
እኔ ምንም የሚያመልጠኝ ነገር የለም። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ለማለት የፈለኩት ሰይድ በጣም ተናዷል። በጣም ከባድ ነገር ውስጥ ገብቷል። እኔም ለራሴ ፍራቻ ውስጥ ያለሁት በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። እኔ ምንም ነገር የማውቀው ነገር የለም። ይሄንን ጉዳይ የሚያውቁ ሰዎች አሉ። ያሲን ሙባሪክ ወይም ወቢ ጉዳዩን እነሱን ያውቃሉ። እኔ ሰይድ ተናደደ ማለት የሚፈጠረው ነገር ቀድሜም ተናግሬያለሁ። አውቀዋለሁ። አመሉን አብሮ አደጌ ነው። እኔ ብዙ ነገር ነው ይኸውልህ ነግሬያለሁ። እሷ ጠፋች ያልኩት ጠፋች ነው፣ ስለ ጠፋች ነው። ቀድማ ስለ በቃ ጠፋች የሚለው ነገር እኔ ጋር ኢንፎርሜሽኑ ሲደርሰኝ እንደ ጠፋች ተናገርኩ ቀድሜ። ጠፋች ያልኩት ደግሞ ኢንፎርሜሽኑ ቀጥታ እኔ ጋር ስለመጣ ነው። በቃ ቀድሜ ስላወቅኩኝ ደግሞ ምንም አይገርም። እኔ ስላንተ እየጠበቅኩኝ አንተን እየተንከባከብኩ አንተን በጣም እየጠበቅኩ ስለሆነ ነው ወንድሜ። አንተን መጠበቅ ግዴታ ስላለብኝ ነው። ቀድሞ ወሬው ለኔ የደረሰኝ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። አንተን ያስጠፋት አንተ ነው እንደዚህ ያደረከው። እኔ ምንም ነገር ያደረኩት ነገር የለም። ሚሞሪውንም እኔ አላስጠፋውም፣ እሷንም እኔ አላስጠፋውም። ምንም በቃ የሆነውን ነገር እኔ አላውቅም። እኔ ለአንተ ለሰርግና ለራሰ ነው ቆምኩት። በቃ እባካችሁ ይሄንን ነው የማውቀው እኔ። ከበጀምቱ ታፊ ጃለተምቱ ተማምቲ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።